hadian ka jingkano da wi embrim ka tanat art and culture uba tinwil kha rapo ka yeng dorbar jong ka KHADC dangshen bakadon ka jingbom shai hakarukam penlut pisa bat karukam penya ya ka monolith festival house nam arjar khalai hakba ulaknoru bakalafaj company kalathe pisa do laipho lak tengka shak hasi heritage conservation forum KHCF badru alor ka jingpen slam banyo yak kai phat toket alor ka ne ka project nakaliang uba Allen West Kharkongor member secretary ka KHCF hakalai tarik unaitung abai kran bat kilat pathai khubor laithu baka forum kala len ban IT ka audit report jang ka monolith festival kabala long house nam arjar khatlai shaka KHADC hadin bala dep penbiang ye kijing khen jing dia bat ul ongru baka jing slam jang ka forum ban pha ya ka audit report jang ka ne ka tamasa ka deina ka daw jing kala ka sain pathai ka KHADC mentala shisnem kan thi Shushu ulaitu ka jinglut jingsep haki ars ngi kanthi balapun long ka monolith festival kalalong nyup pandai point nyup sau lak tengka pat hakaju ka por ulakan tait ru ya ka jingsha kano don kti haka bamsam kablakot ado nri point laifu praklor banchna ya ka khasi heritage village hamoplang naduka nri torik pada monolith festival ko mokpat arja kadwa adu mta singi dan adu jing kano ya ka forum ti kani ka forum kamde ke bangi yasnahi pramani mo but nde mangi baong ya ka district council ni krokam nakab dan ai bang penya kate ka district council lembaga official notification jongka jong layo ikani kala ibet yang ibangin ya wan ha week kun bangin ya no sunyang ai benta ban pet ba ngin ya penya ya kata monolith festival ko ars ni ha okko te ha ka meeting ni sa kamram jungi gilang perhat ba kinsu IT ta mungkin punya yang to nrai dah hadin di IT sakoi ka kamru habati ong sunga pelum pisale mu nam tang ni kam ande kam jong imo ni di kam jong district council ni suwan tangban yarap ke district council ki ai kam ni ong to ni yarap ki pha alum pisa akhrom ong okey kat bangila ni ong kat nuru ti kabalai kalong ba ki IT hang iru ban Senai kenika ke DPR. Siapa minyak kenika kam, ini bersuatu terai kenika kam tanlut kat no. Tiada kata ni pun senam ni. Tak tahu ke DPR ke bangi senam ni, ni su antar kalak pandut, ni su orang kalak pandut nyop pandai. Ti ina ada senai kata ke DPR, pada hang ni kelak kau ni ba. Please formulate a plan proposal and budget to the effect that shall be laid before the executive committee for final approval. Tinggal ada senai, ni kami nak start. Mo ada senai kini ada ai harus CM ada ai harus chairman jungi beri MDC ro mau ni lah approve lah approve kini kam ni boleh start mani tiro la syai ta kini kam dari ba la approve dah council juga jongka KHADC tinggal pendap begini kam ke notification kalau biar la syai ndai bangia tahu gi pramangi dia nanti kebaar kejing kena pada recently apa kejing dorbar ke district council hak bau IM in charge ka an culture mencuba buat tinwil khar kami ikut kubuat bau ong ba ke forum ke khamla ban submit ke audited report secara council kadang kejing siapa yang part submit Ndai kamde ke jing sisia bang iklan made effort ban submit ni. Feedback bahagian ni ada tho. Bana kalian jongi hadin badap ni festival ngila lengah. Nomor boleh mar sendap festival baru ke MDC intai kila election mode. Kenapa? Kila elek lah ke jong konferensi ngimla ban dua iki kapisah dang lin keding. Baru kapisah kan yo ada tu pot. Yo tang arpola nak district council. Tapi kawasan kalau silong baik ngintip na ingin jauh. Baru kan kita election mode, kita election, nda job bro, kasimpor man tahu isi intai. Tiap hari kan bunai, tidak tak ada bunai. Ipro tu bangi lah, banyak dulu ibatin, ibala sim buku, IM charge juga, isi bayar dalam dekat apa tadi. Dan mereka kecingnya itu bagi orang lama le, kam. Nanti nak ada euro. Haji saya di IM juga, agriculture. Bagi saja sini begini penduduk Warden pada CM juga district council atau kapor. Ini kan lah, ni kuat untuk selebih kita. Melalui penduduk itu.
buat arden buat kerja yang duduk bengkong kerja kuat ni kalau buat council ke depan pensai kan dia ada kena kerja kulmar ya buat aku ni kena festival buat heritage village memang kita ahli komponen ni ketika kamu pulang kawai kita kerja senai ke kasih heritage village mau pulang kabar jat nom tip ni tip ya tadi ketika nukurur ni tip Nimdon kapasiti man interfere dengan kamru mereka pun ngilak man interfere dengan ketika lembaga jingpun kubor kita bagi penyanyi festival tekadon ke festival berkadon ke heritage village ti nrai kapasusi kalau ba i festival i bandar tangga no lak ila sa kuno wat adik ni maka pau ke jersey besar ke monolith festival si 1.24 crores na surok who am I to interfere dengan na surok in this council ne ayu ngide ayu bang even interfere ada authority of the council nre kolak mini museum like who arlak pankana kan ilong very misleading kan pakasta ya kan image no niru te kancen dalam bahaba shoban thok ni siapa dengan clarify shoban ni sekipat ba di hadir kan ni orang ni simi ini kijing penyakit dengan festival bak ni ka heritage village di kalau buka susi nama ba haji saya kami kini kiki lala kiat di ring lah persiang kalau beda kijing kedua berorden ni lah ada orang ba banding kong bang ikwa kijing kedua banding kong bu kalau ba ikwa ba ke discount sale bat kipat ba kita bersuatu ba ke monolith festival kamdon tie kan kijing no ba shop ke beda ba kijing senai ka permanent structure de kasih heritage village di ya kata orang buat ula kok ba kadang kijing suatu ba kala ba orang begini ahli kiki kita bersuatu lah kajong inde